tawi woniri ni goɗɗo luttiri ni hande kadi ka on ɗon haray considrama wastayi ko gaburu makko haray imminte ko yaha fermana en kan gayka ɗon fiwata damminato ton maɗum goɗɗo maɗum ko woni o ko woni fi tawi heɓu masibo go kadi haray inchallah on disposition ɗon ko waɗete ɗum kisan sallim haray min ko Ceerno Abou Sempeten Diallo haray ko mi woni maire commune Afiyan ko hanki e 15h30 ɓe humpitime wonde haray kaɓe jasata jaare on ka carrière men Sempeten ɗo haray jaare ndin no yiwi e hoore suka mo labɗe pere wiyeteɗo Alaji Boubacar Diallo haray gila hanki noon e 15h30 on sukaɓe no jasude yaltina leydi ni fi dargol se yitaymo hanki ɓe ko ɗon ɓe jasi ha 1h du matin si ɓe fowti hande kadi gila weeti ɓe fuɗɗiti haray ɓe jasude ha e 16h ɗo kono e nder ko ɓe yalti kon fi soƴƴugol haray ɓe arti ɓe tawi kadi yiiwi kadi haray ɓeydi yiwde kadi ha ɓurti ka wonno ɗon haray min humpodiri autorité ji ɗi min holliɓe ɗum kamɓe tigi ɓe inni ɓay haray risque no woodi e mum no hulɓinni wata woɓɓe goo kañum kadi heɓu masibo e nder mum haray en darnu taw haray ko ha ɗon ari taw voilà kono mi wiri on noon ɓay autorité ji ɗin fof hollitama à tous les niveaux maire on Garambe président district Labéɗé Péré ha e almamiɓe ɓen Labéɗé Péré ha e Garambe tigui on famille ji ɗin fof e autorité ji ɗin Sempeten ga à tous les niveaux humpodirama e préfet directeur des mines haray tigui tigui on konngol ngol wattitana ɓeygure mo yiyaka on haray kamɓe tigui tigui on ɓe inni haray en hannuɗo ɗaɓɓitugol ngol haray ɓe jebbilanike Allah haray wattito e maɓɓe jebbilano ɗen Allah du'ano ɗen mo nokku wono fewndori bon ka dariɗen ɗo ni autorité on ƴettali taw disposition mais autorité o yiitida e ƴetta disposition ɗo no woniri ɗo ni kanko hani ɓayɗen renti fewndo ɗo ko période de grande pluie ndiyan ɗan no arde moƴƴa ko habbiɗen kono ɓuri ni haray ko hani konko yiitide interdisé taw gollugol tongol gollugol ngol darne e ɗer ɗi mois ji arayɗi ɗo haray ɗum kadi no wowa waɗede donc haray fi hiwgol jamaji ɗin haray ko ɗum ɗon joni enen torotoɗe yo won e fi ka fewndo ka o lutti ɗon kanko tigi wasde ɗeɓɓa ko waɗe ɗon ko banaɗa e fayda no famirɗon noon si tawi woniri ni goɗɗo luttiri ni hande kadi ka on ɗon haray considrama wastayi ko gaburu makko haray imminte ko yaha fermana en kan gayka ɗon fiwata damminato ton maɗum goɗɗo maɗum ko woni o ko woni fi tawi heɓu masibo go kadi haray inchallah on disposition ɗon ko waɗete ɗum kisan ko noon woniri rowani kadi suka go kadi luttuno ton haray saa'i wanowa ɓaawo ɗo seeɗa eyyi ko noon woniri ɗo ko Dinkoli wiyete secteur on ko Dinkoli e nder district Sempeten on ɗo haray komi ɓeytata ɗo sukaɓe wallitiɓe gila hanki ɓen fino yitiren o haray e weltanike ɓe en du'anike ɓe en toriki Allah yo hokkuɓe baraji mum famille jebbiliɓe ɓen en toriki Allah yo Allah ɓeyditanɓe jaam e kisiye ka ɓeygureji maɓɓe ɓay ko hunde mawnude kono koddori e Allah on goɗɗo wata wonde ɓaawo ɗum ɗon koma ɗum ɗon wona haray ka hedditi ɗo ko arata kon ko disposition ƴette a tan hara suga ɗum ɗo waɗali no ndiyanɗan sutori haray interdisé gollugol e carrière ji ɗin fi sovugol wonkiji jamaji ɗin